like uchi ka gabotse what you want to selo se tsho ena ke tsho tsa koloi re sa rata maphelo a rena kana ba type quick ba slow Muslim Cristiana como va. Cristiana. Qual é ela? Qual é ela? Ficas feliz a realism. As makeup que fil tanya ni ngo ke go tsikam. Aki aran bulu kan ke am phahlen. Awa ke network ro mo ke fita wana network ya isara botsana yan. Ona le dinamba mo bayo. Shotseed. Que chapo, like yawo wasunya just khal. No lur are me tro bar fe date or na release a name. Cause I kira osanjere submit the bill so bona bar fe date or na ijwane. what's up Nna ke ala rata. Shonat. Hey Mukwena. Ake tsebe o ulalang ka yona. Khane to le kilo okay? Yeah? Wednesday. Skolo se tswelene. Hey lungi. Ya re tlo bonana Brian. I'm going home, Dimpa. Ke a gae wa ka ke a gae. Nna ke te release Dimpa o botse o ya go re wena. I love you too, Khaola. Thank you so much. Same applies to you. Ke tswela le ba kgomo. Ke ga mphatlhele ke tswela le ba kgomo. Thank you, Lord. No, that's a nice music video. Ne ba re ke promo gar. Ne le promo, e be se music video.
before kgwedi e fela ke tla be ke release-itše kgwedi e ka se fela ke sa release botswadi na metso a ke gane wa ka mara ke tlo a ke re sentse ke tla ba mbukile a ke te buki mo botsalo ke tsenya edit go wena come to support you ha le nna ke o isha grone mara e tlo tire okay tsi mtheke ska la bala go mtheka okay dimpho e tlo ja soon kgwedi ka se fela hi boledi hi destroy hey kwa amo jo wa ka ke ga mphatlhele ke tsela ya go ya gae ke tswela le ba phone awa why tokelo why a ke no go tsa hip hop ga thaba ke kae lele e tlo ja bi kgwedi ka se fela ke sa releasang cake no nte re emetseng ke gore ba re fe date hi drosk ha batsi monate ya pena nka se tloela a ba bina kudu go Team Dawn the best energy ya bona wa tsa ke nate madila metshokutsho nka se dilese ke fana tso nate madila metshokutsho nka se dilese Hi Malema yo monate ya pena nka se tloela yo monate ya pena nka se tloela nate madila metshokutsho nka se dilese before kgwedi e ka se fela re sa release o kry-a metso releasing gore ba re fa releasing date nka se dilese ke gona tso no go just ya koparo ya Dam Scott e tswile ha skaibo yewo ke monate ya pena yewo ke monate ya pena nka se tloela ke monate ya pena nka se tloela nate madila metshokutsho nka se dilese ke gona tso nate madila metshokutsho nka se dilese ke gona tso yeah yo skema wa thoma
monna wa thoma. Ah. As ya go sha sa re re sa me releasing date. A pele re lenne ya yona. E bana re fa releasing date. A pele ke tlo ya live ke tlo ya no ntsana pele then a ngusha. A pele ka re bo etsa ne pele. La tse wa rena e jane. A ke sure brain. Re sa metse releasing date. Re sa metse re ba re fe releasing date. Angela, it's hard. Ahora ska fela mpelo. E tla tswa. Kgwedi e ka se fela. I love you too, no. Hi, precious. Na a ke tse gore na o ka. I want to see you. Gana go shela. Ko shela ngeke e tlo tswa before ke kgwedi e ka se fele e sa nka ya tswa. So re sa metse releasing date. Mosola ya into sa re tsela tsewe. Lorlami. Lorle. Ugo. Lorle. Kgothatso o tsenetse maina ke o tsenetse challenge na kgothatso o tsenetse challenge a go tsebe Angel eish lolo monna a ke re botse sentse o fela sometimes o change nyana eish o ile bona o ya felo na pele o tseba re o dira ntwe itseng a pele eish a ke tsebe le gore ke reng e bino ke a mfanaka tsamaya o e dire mainake ah short leave show me cheese yeah next time ke tora ke tla tshedi that side ke tlo go botsa releasing date though. Re sa metse releasing date so kgwedi ke sure 100% sure gore ka se fela e sa tswa pele before re tliša mo di Spotify tontoni
ya ntho e monate ya phenta ka nnete shem ya re tla kopanong yeah next time fanaka maybe tla dire angel a ke sure thapelo man yeah e tlo tswa o ke re unless re dropa YouTube fela then the all platforms re tla di bona ka morao a ke tse re na lena le reng le bona jwang ke leboha angel no ke ra re YouTube fela re thoma o release YouTube fela a ke re tla be re sa emetse gore ba re fe releasing date ya gore e be on all platforms yeah already 22 it means gore ya go tswa YouTube fela sure Puleng yeah and ona le ntho la gore ona le batho le gore ba like so o ka thoma and no re ka e uploada YouTube fela then the rest re tla be re ntse re emetse date ya gore ba re botse gore na releasing on all platforms ona batho le gore ba tšea koshela kua YouTube bona self ba ibe Spotify so I think go better gore re-release like straight on all platforms ka tla re thoma go release YouTube fela Frostana ke nna mfana ka thata yeah I think gore go better because ish go na le di-scammer ka montle mare nako ya kitima I'm going home yeah re tla rumbar yeah wa bona tama kita now tse ke tlilo e ke no re ke le check ya fet ke re check re na le se sharp na ke le check ka mzex cause ke a tswa no ke tsala yena ke a ga e bile ke fihleng
akina koloi ke reka ka ke sena le tšhalete ke a emfana jampatela ke dula ampatela Mas no vele di le sharp cat ke khalere rapele cha ora tiwa to aka sona se chomi o fitla ka ona mothola awa to pala ya lisa ke sona ditamorao ja bophelo awa to pala ya lisa Copano. Oh, wait, Papacha Voodoo. Oh, wait, Chafaka masikulay. Yeah, okay, I am. I think I am. So of yourself, Makala, Aria Beleji Mutu, Abele Tawo Filo, Naposamutu Kiratu, Copano, Aga Baby Walibuka, Matisa Aria Beleji Mutu, Abele Tawo Filo, Naposamutu Kiratu, Aga Baby Walibuka, Easy Body, Udu Wamashomon. Areke khalere rapele, chare rapele, kya waka.